Sinisigil na ako. Yun lang. Ingat-ingat na lang kung mali ang Tumatalon ako sa court dati talaga. Wala yan. Yan na naman. Next court number 1, Sir Naki and Sir Boy, Sir Martin and Tony. Next court number 2, David Nash, Pepe Bala. Court number 3, Dada Jamir. Sheldon.
Court number 1, Sir Catherine and Sir Hugo,